bentuk bamekalenghan dilanggar paling agai urang handi jekeun ke ulama ada dina yang beungeun dijeun kalendung ulama kadang nyankan dijeh urang bail beung asai mula bail beung asai mula dinga haiban leun peingat beuleung tangan ulama ke ulama nujud upan baalamat kena celaka kehabanya jenhan nemat sabon saal pratuma wadah tubuh kasekaran selamat iman lamdada pale ulu betul bangun kalungan dilanggar pale akai urun handi jetun ke ulama ada tina yang beukeuh dijun kalundung ulama kadang nyankan dijeh urun bail beung asai mula bail beung asai mula akhir masa tau kiamat le umat puji ulama dalam hadisna le peingat bahalamat Tuhan dibala yang kepona diperingat kadang berkat usaha tapi tanah rata tempat han berkat awat dekana pale ulu bentuk bahu kalungan dilanggar pale akai urung handi jekeun ke ulama ada pina yang beukeuh dijud kalundung ulama kadang nyantan dijeh urang bail beung asai mula bail beung asai mula yang kedua diperingat yang zalim tan ngejauh marah kerakyatan dan diingat juatan disebar singa supaya kelek baladayakan oh sekarang Tuhan punya lidah